Kada otvorite Catch Photo aplikaciju, prvo ćete morati da unesete VIN broj. Naša veštačka inteligencija prepoznaje VIN, skenira ga i automatski unosi u aplikaciju. Nakon dodavanja vozila, potrebno je da unesete tip karoserije. Za najbolje rezultate, parkirajte automobil na ravnu površinu. Držite telefon na visini od 1,3 metra i pokušajte da ga postavite što ravnije u odnosu na vozilo. Sada ste spremni za fotografisanje. Ne brinite, u aplikaciji postoje integrisani vodiči koji vam pomažu da pravilno postavite telefon. Catch Photo omogućava lako snimanje 12 fotografija iz različitih uglova. Pored toga, automobil i felne možete dodatno polirati, a slike prilagoditi brendiranjem kako biste ostavili još jači utisak. Naša veštačka inteligencija obrađuje slike i kreira kompletan prikaz vašeg automobila, pružajući kupcima realističan uvid u vozilo. Čim završite, sve slike se automatski čuvaju na Catch Photo panelu, kojem možete lako pristupiti sa računara. Panel vam omogućava jasan pregled i jednostavno preuzimanje fotografija za buduću upotrebu. Šta čekate? Kontaktirajte naš tim i aktivirajte 360 stepeni platformu već danas.